ئەو لە نسێبین و قامشلۆ دنێرە هەردوو باژارên cêwî wekî gobnav dibin. Di sedsaliya damezrandina Qamişlo de nivîskar û dîroknas Fars Osman mevedgerîna rojên destpêkê yên damezrandina bajêr. Got dibêje hejmarek ji malbatên Kurd ji milkên xwe erdbexş kirin da got Qamişlo li ser wê were avakirin. قامشلو وك خاك وك عرض وملكي كرداب اي مالا قدور بيك بون اي مالا نظام الدين بون اي مالا احمد ابو عيشق بو اي مالا كوزي بو اي مالا قالك مالي نافدار هبون اف خاك عرض وابو فرنسيال قوتن هجر هون باجار كي اوابكن امي وك بخشانه امي دياري هنك جي خاكا خوامي بدنوانا Li bajarê Qamişlo li kêleka Kurdan, Ereb, Siryanî, Aşûrî, Ermenî û Cihû jî hebûn. نها حري كبن مالا قدور بيكي Lê li gorî dîroknas Fars Osman yê got vê dawiyê pirtûka xwe ya bi navê dîroka Cihûyên Qamişlo weşand, piştî bidawîbûna hebûna Cihûyan, îro rêjeya pêkhateyên din jî kêm dibe. بونايا صالي هون بالا خدني دي نهاكا جهو نقامشلو نما حضارو نحصدو نوت وددو جهو الفيدا بداوي بون أرمن هند كيم دبن سرياني هجر كاثوليك بن هجر أرثوذكس بن وانا شارستاني آنين باجاري قامشلو يعني دي قامشلو دي وقتا أدبيجم حضارو نحصد و بيستو شش و برجور دي إجاوي شاغي سينما هبون تياترو القامشلو هبو پرتوخانه هبون چاپخانه القامشلو آواکرین شارعی اوی مدرن شوش قامشلو دگوتن پاریس هب چوچک داود شمعون غرزانی سوریانیەکی bi Kurdî de axive. Di sala 1938 de li bajarê Qamişlo jî dayîk bûye. Nêzîkî 6 sal berê wî pirtûkxaneya azadiyê li bajêr vekiriye. Îro ew destpêka damezrandina Qamişlo bi bîr tîne û te kes dike got di nav hemû pêkhateyan de têkiliyên civakî xurt hebû û di aştiyê de bi hev re jiyan dikirin. سالا پنجی پنج از وعیمه قامشو يعني تفكر فيش بون عادي بون دكان عادي بون خليط بون شكون بان سريانية آشورية أرمنية كرمانج يزيدي أفتف خليط بون يعني عرب طبعا موجود بون حياتها ما بخش بون بفرا براتي بون أمتونا عيدي هذا أمتونا دعوتي هذا عزای هف Bajarê Qamişlo di sala 1926 de bi ferman û planeke Frensî li ser qiraxên çemê Cexcexê hate damezrandin. Sed saleke bajar biratiyê pêş dixe. Got Kurd, Ereb, Suryanî, Aşûrî bi hev re dijîn. Mînakek zindî ya jiyana hevbeş e got heta roja îro jî berdewam dike. Piştî 14 salan şerê li Sûriyê, bajar hewl dide got dîroka xwe ya dolemend vejîne û mîrateya xwe ya çandî û civakî vegerîne û dest bi serdemeke nû ji avakirin, pêşketin û aştiyê bike. İvan Hesîb, Dengê Amerîka, Qamişlo.